Sanibonani guys. Yenina. Uyayibona into samke ayiphe umseleko. Khefar like very dangerous. Yabona into usamke ayenze behind closed doors kumseleko. Anyesaba umseleko manje akasana ndaba na anybody. Like he's breaking each and every protocol ekhona. Uyamfaka usamke emshadweni ngevosho. Nangizo uyangena usamke ngevosho whether umayeni uyalwa wala makhumalo uyalwa wala mangwabu uyalwa but usamke uyongena ngevosho. Samke hayi sipha ama ingredients ukela ukuthi uwenzeni. Hey na indoda ayihlanyisa inyu love nina. I give up yabona umseleko and yazi mawumbe akasakhona uhamba kahle fanele bamtoto mara namseleko why ngasalinda lulama abe right before azolwela usamke nawe umenzani yazi am picturing ukuthi kahle kahle umenzeni lentombazana umenzeni ubaba lo ne 50 lentombazana le ekhuluma isilungu nina and yazi ukuthi manje ne umakhumulo kuzoba ngathi disrespectful because of akasese yes ma'am yes akasese kanjalo and one thing engithandile ngomakhumulo ukuthi umkhuzile ukuthi ungayenzi into leyo but mabathi onenkinga kaphakama makhumulo waphakama number 1 the favorite one aphakama number 1 a state case yakhe and uyazi ukuthi manje ibhlungani umayeni because ubhlungu ukuthi umakhumulo bekamncane avela endaweni la umayeni akhulele khona yabona now umakhumalo you feel the very same pain usamke uvela endaweni kaMakhumalo kushuthi ukhulele in front of Makhumalo now uMakhumalo le pain umayeni bekayizwa all these years uMakhumalo uzoyifila and kuba ngathi uMakhumalo disrespectful because of now lento umayeni bekayifila uMakhumalo uzoyifila kuba ngathi uMakhumalo akamfuni usamke because of 1%. Athi manje uMakhumalo uyangimangaza kasekho khoneni lami bengimele vele ukuthi abe mseleke accountability shemali ngwali isiko yona akekho nina sanibonani guys almost ngiyohlangana noNkulunkulu almost ngithi ngabe ngihleli manje angibuza ambuthisha dibitsha kakawani wanoro wadira so wani udira so uNkulunkulu leso sikhathi abusa almost nina ngikhahlele ibucket yo Alsa almost ngibulala guys yazi abanama remedies asebenzayo shem we Alsa ngicela ni comment ukuthi ngenze njani because yo hayi almost ngihlangana nomdalo wezulu nomhlaba serious alonsecha bukwana yaka ya dibi IBM amputishe dibi tsaka 1 by 1 hore wine wetsa so I want ukuthi wenza njalo na yenina nibonile nina lana TikTok unomunye ugogo ya trend abathi ungene amagate avaliwe iminyango wengenile as mina ngazi ukuthi when coming to us black people is it ukuthi umuntu uqhula ngengqondo or vele uyevana uthakatha or as in whatever like ngibukelile ngafunda ama comments abantu bayakhuluma ukuthi maybe ugogo uphethe ubulwele bengqondo ukhohliwe ukuthi ukuphi but like into engimangaza ukuthi why ayenzeke ebusuku phela ngisho maba nama episode ukuthi uyakhohlwa ukuthi uphi akayenzeke nasemini so it's sad if ever vele une one problem engqondo it's very sad because abantu abamnyama we know ukuthi mabangakuthola wenza lezo bayakushisa and stuff like that or bakwenzani but if ever gekho be chemical engineering ipetrol iphele emoyeni wawele ejardini inkinga guys yazi inkinga ngikhumbula kudala sisakhule abantu abakhulela kaDlawulani nayazi le video ngikhuluma ngayo eya trenda nakhumbula kudala bekunomama almost ngikhuluma amasenimi emostorlosi nakhumbula ngase kando baba loyo bathu babomnguni bebafuna ukumthakatha bathu babomnguni uthanaza kakhulu mabafika everyday bamthola thanaza abakhona ungena amanye amantombazana one of the girls ngimbona trend nje ku Instagram I'm like is this girl
I remember futhi benginama CDI 3 baba recordile lamantombazana labathi like bebaba user like bona bebaba ngaboni yabona. Ningamention abantu amagama please. Lamantombazana la like bema teenagers by then. Bathi bona bebangaboni ukuthi baya basebenzisa but baya travel ngazi ba travela ngesinkwa emostolo sikadlawulani nangathi yenzeke between yes emostolo sikadlawulani. Bathi labantu bazana beba travela ngesinkwa nebahlangana kaMama Spanbani lapho Mama Spanbani lapho baya ilaba khonkasa khona ukuthi siyakamfundisa umnguni. Lo mfundisi uthi beka dangerous ngeprayer wani ukuthi ukuphi manje. Bathi bafuna ukumthakatha afika likanguni bonke babambeka. Kwabezi community kwakhitshwa ama secret. Nisesenayo mara nama DVD guys. Hey. Those young girls bakhulu nina mara abantu bayaganga thina silele ebusuku nina ngiyantshela ngale sayidila ngakethu abantu abakhulele kadlawulani yasazi story beba trend akudala kusese nama DVD bathi angazi uMama Spanbani maniyeke angifuni ukuthi bangise khoto angifuni asikuthi bathi ngekhoto njengomfundisi ekunima bathi fanele ukuthi abhadela ngazi how many thousands ngobudle icala yenina angeke ngihlale ngakhuluma ngale nibonile nini video eposte uOwami Entertainment about lo sisiloya bekayi contestant angisho kule show le abafundisi umfundisi angazi pastor is a wife yeah lo nibonile mara nibo hey but apparently allegedly mfundisi na this lady during the show nangizwa beba usesi ayi steak allegedly the late angikhuluma abantu ngamangisho amalanga abantu basuwa abantu hey allegedly nihambe nini uOwami Entertainment nobona ivideo iku YouTube kahle mara uyenze upostile iclip nyana la ku TikTok lo sisi lo uthi basho she was pregnant bathi bathi find out the morning of the finale and umfundisi loyana azangaza mchoose ngapha qedalana udla isiphatho sakhe sesebusuku nina abafundisi balamalanga Hi Shem. Hi clap once. Nena. Ke sa khotsa gore moruti a re ranka Bible. A hamba shaya one night stand or ama puff and pass. And then a fihle a eme mo pela tshaba a re ka lentsula modimo. Baruti ba matjatji a hayi Shem nanghlula